السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. اتقوا الله وآتعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وقال الله تعالى في آية أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم. صدق الله العلي العظيم. سلام الله شما سرب حمد قهم اجوارين شكر قهم اجوارين و صلاة سلام سر پیامبر و قی پیامبر و اهل بیت پیامبر و اصحاب پیامبر و رحمه الله روی جمعه شما پیرنون سرب. گل جماعت وقدوك شما تعقیب گین هفته گرد ما در حق آدمیت یعنی بایک برین ما خبر ده در حق کلمه انسان چهار معنی ما باید و فرق آدم بشر چنو انسر ما بدن خبر ده ان هفته را به انشالله اگر ما قوت و قدرت و فهم و شعور بد ما در حق دشمن آدم یعنی دشمن ما قج آدمه و دشمن ما شیطان انسی و شیطان جنی ما انسر خبر دون چند هاتون را مانن ان مسئله را چون که حقیقتا عقیدوی یا مسئله مهمه و ذات انسان یعنی شکین تردیدین شبهین است یعنی شیطان قی و مبراشتش سببی چنو و هر قوت قدرت مستقل یا مأمور یا حقیقتا ان اسیان که و اسیانه سمت چنه قی yani hürmetlik o ademir sebep çino o ma insan sinema işkin yani şeytan fahm bikir o numuneyi örneği vücut mad veya hılkatet mahlukatet esni çini ma nesur haberdum. Tabi Allah-u Teala bun innehu lekum aduvun mubin. Yani düşman şımav, düşman pil, düşman yani açık belu ayrı gerçekten düşman ko beşnas ve hayama düşman neşnasa ma nişkin tedbir bir çünkü yok kadar düşmanı het şepayun het raştayun het berayun het payun be holayun be kharabayun be vesvesayun ama zarre madde diyor şeytanın vakti şeytan tabir o şeytan zarre dastayı binusa grema kediyor. Ayrıca Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ayeti menkiven der zeyl ayet ve tefsir ayet ve izah ayeti Peygamber Aleyhissalatu vesselam mana ayet ne var? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ قَيْدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Yani kumek bezerra hu Allah'a açar. Yani irtibat hu Allah'a beber ve hu het humaya niyet. Yani şeytan musallat, yo şeytan musallat ibn ve en şeytan tem ho yuva ve enesur Peygamber Aleyhissalatu vesselam yo izah kün bun her insan yo şeytan yo öst ya Resulullah şeytan şmazik öst bele ene müzik öst ama eneme mikrot bin kontrol ve ayet bine makraat ke vend ucariz Allah-u Teala bun kum Peygamber maaşavut illa cir düşman bir şeytanın insanın ra ve şeytanın cinnin ra cir düşman bir ve en şeytan dastun yo binun vahken yo binun paşgereken ki şma mücadele bikir ve şma raşra birfin ve berz rar çoto çap tabi çap be manay siyasi eriniya ve yunus fahmiyub çap و راست قرآن کریمین معنی معنا غير ممكن معنا نيا çünkü رأينا بأنه مدينة أن كلمة
سوء استفاده کنن خراب شغلن او قبول نبن آیدینس وقتك ما سنی فعکن یعنی شیطان ذره مادی و شیطان است نفس اماره سنی پیامبر شیطان گروت کنترل اگر انسان یعنی نفس ما خود مرحله است مرحله و شیطان اون بازه کن و عالی کاری کن انواع یعنی نفس اماره ترابون دائما ما تشویکن به خرابه به فساده به اسیان به طغیان به گناه یعنی به شر به شرت وقتی ما این نفس گروت بین کنترل سا شیطان رو تبرا شیطان بینیز هم اما وسوسه اینی کن او شیطان از طبیعی تأثیری نمونن و یون کنترل کردش حتی انا یارجیو program adına etraf Budistun diz yani bunma işkin şeytan kontrol bekir yani an mantık yendiz öst ama püre dinun yani mefhum şeytana dinun verinun dinik eres ve Hinduist, Budizm, İslamiyet, Yahudiyet şeytan öst ve hatta mesela İncil'de Hazreti İsa ve binatı Hazreti İsa ve şeytan yani yok خبردایش بن یعنی بعدی حضرت عیسی چراس رج رجای گنو چراس رج یعنی صحرا فلسطین عبادت کن نماز کن شیطان جیر بن عیون و شیطان چند حب پرس یعنی بناتی بیارن انشالله خود بگو معبر وجا از صحبتین شما نقل کن اما معنی شیطان چنه کلمه شیطان چنه ابلیس چنه شیطان ده معنی است یعنی یو اوچوک زاف دیر کود اوچوک دیرو مثلا در راسنه وقتی که یا راسنه دساره یا بینو رزاف کرده بون شتن راسن و مثلا یا بینو رد بیره ساره راسنه یا بینو رد بیره و یا خویی اگزاف خویریا ایرون مثلا بیرون شتون مازاده که زاتمون بیرون شتون یعنی چو خواره یعنی بیر خواره یا خویی خویری اما یو معنی انه معنی بینز ان شوا ترایون ان هذيك زازا كده است شغلنا ما بو شواتا شنو واحد قادر كون يوجا يعني يو غلط يو دار ما ازلك ايرو شواتا كويك ان شواتا يعني او خو ويشنون و خو اطراف خوزك حتى خوزك ويشنون يعني شواتا فينون خو ذره يز ويشون وز ويشون خو بينون ويشنون ذاتا عمل شيطانه گوره شیطان معنی ان شاء الله خود بون بینون صحبت کن بینن یعنی عمل شیطان شنه هم قرآن کریم الله تعالی شیطان را بحث کن هم عمل شیطان را بحث کن ما با عمل شیطان اشکن شیطان بشناس یعنی شیطان وقت ما خود بشناسن ما شیطان را شناسن یا مردم ما مولانا را با ما نشکن بین شیطان مسینه بینن با شیطان یعنی بون خورت شیطان بینن زارت بدید یعنی شیطان اصلا نشینه خرابه اصلا نشینه نفس خراب است شنو و وقت شیطان شکل بگیرتن سه چقدر یو شکل گیرتن شکل یو انسان یعنی فساد کن خرابه کن و اسیان کن تو یعنی وقت یو شکل گیرتن ها اما وقت یعنی ماد انا اساس چون انسان نمونه طبیعته یعنی خوشبخت ذاتنا کی زبده عالم انسان یعنی انا داده یو پیرون رایی بات انا اما اینکه غالب داده ابون گربو هون حول بون خورا یعنی بتون عالم چینو اسا یعنی یو نمونه قجک بد است حقیقتا مایرین مثلا محکمه است دنیا ظلمات محکمه است تبر نور است ظلمات نور است اگر ظلمات نور چینو بس حتی فیزیکی نور فیزیکی یعنی اگر چی ماد روشنایی چینو بس تبر چند روشن رو به مایر روشنایی نشکن بین و ذره مد اگر او وجدو چی نمیشه ما حق و عدالت تبر چند حق و عدالت بنسه او ما سر تأثیر نورازن اما وجدون ما وقت حرکت بکرسه به او وجدون ما اشکن عدالت تبر فهم بکر اگر وجدون ما تماما یعنی بیوسیا جنگ گروتاسه و تز گروتاسه او وقتی ما نه حق نه عدالت رو توه فهم نکن ماد عقل زوست یعنی عقل سه ملائکتون یعنی حکم وجود ما یعنی عقل ملائكتنا عقل كل عقل جزء ما عقل مادة ويا هرير مثلا سمين منفعت ما قوة يعني عسكر وجود مادة يعني هرير يعني يو تدبير ماجين يعني يو حيلة يو شيء أما حيلة هول يعني حيلة خرابين ما
bir eser verdiği reyu tedbir yo hile ma düşünmüş bir veyo harp diyor çit. Yani tabara çin öse o zerre maddes ayra İmam Ali aleyhisselam mun ve tez'amu enneke cirmun sagir velakin yantavi fikel alemun ekber. Yani fikrin tevunda yo cürm qıcıka, adı hakim qıcıka ama yo çu qıcıka ne bütün dünya yani ha zerre tüd yani tiyo numune qıcıka dünyayı içine dünya dese hakikaten maddes. İmam Gazali kimya saadet eden mesela zafweş izah görmüş meşgul ucaraz bun tira ama kelime iblis. İblis acaba kelime Arabiye ne kelime Latiniya çünkü Latin diz zon Latin diz yani şoğlan W's trabun yani ahu binatette tanun xarapnun veya binatette daha güç ve kuvvetun xarabe birazun ama iblis zon Arabi yani ay هيفي خبرنا يعني أميدي خبرنا هيفي خبرنا رحمة الله يرى هيفي خبرنا ترابن إبليس أما جامع يزيادوني وقت ما ونين ترى أباليس ترابن يعني إبليس لار أباليس أما أباليس يعني أو كلمة غير عربي كوت من عربي وقت أين ديو جامع برازن يزيادنا برازن نمان نوبا أباليس فراعنة قيازرة أن جمع سمت كلمة عربي ننباتش أيرا استخمن كان يعني كلمة لاتيني راكوتا من عربي بوجرس كوتا من قرآن ما يكي وقتك أنا فاهم كي أو تدبير ما سن التدبير جن قرآن كلمة الله تعالى مثلا ذكر وارتباط بهما يعني أو ارتباط tabii ki bu sebep ma hem şeytanın insun ve hem şeytanın cinnura ma beş kol ve muhafaza bekir. Yani en hafta ma kelime şeytan, kelime iblis maşmar bine izahke kıyama gera şeytan bib inşallah hune hafta felsefe biyayı şeytan. Sadece adına kelime baş yoca imtihan ölse gera engel bib, gera mane bib. O eğer mane bibse teşkin yani خود ور بیار اما مانع چی نبسه تکامل نبرادن یو قشن مدرسه مکتب حیا یو مانع جرچنو بیو امتحان جرچنو بیو زواره چی نبسه قش ور نین انا دنیا امتحان اما قی امتحان کن الله تعالی وازن ما تکامل بکن yani ما کامل کر سمت کاملی از امتحان لازم سمت کاملی از گرفته جهد و غیرت بکن مرحله به مرحله ve şeytan ite yo vesilo ma işken şeytan yani hem Mario mane ama vakti magrot bin kontrolsa bense vesile ene aşmario misal bid ok vakti yani habin gemi yani semet gemiye yo balışna o gemi sarışına ama se deşik ya ama vakti aya ok kot zerre gemi sa bana sebep halak gemi şeytuniz rere mane ve rere vesilo ama ana dünya imtihana tekamula yuca irade bib imtihan bib gera mane izbib أنا رأس حركات كان تخمين مجورة يعني أوزون أيمة çünkü başka ayet izleriz inşallah haftakum haber aşmarbun Allah Teala memur edacı ama en sohbet binate iblis yo humayt vakti daha binate humayo iblis yani sohbet bön veya haberdaş bön uca kelime iblis yani yana şoğunlayış ama irtibat ma ve iblisin daima kelime şeytan olmaya şoğunlayış yani yoyun veya cem'iyun hem insan hem cin en sonra inşallah ma ona hafta haber dun ama yani memur veya isyan kyo ay sonra ma hafta ko ma sohbet kin Allah Teala fırsat bima ma hakikat Kur'an ve ma ilim Kur'an marifet Kur'an ماحول بشناس ما خود بشناس ما كائنات بشناس ما رب بشناس رار خود بشناس انقدر ما يشكن رار خلاصه پیدا بکر نجات پیدا بکر دنیا و آخرت سرفراز و خوشبخت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته